Emonile lerato, emonile lerato, io. 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 Ke monile lerato, ke tlala jaaka polelo kana ke ratsebele sephatlo. Ke monile lerato, ke finalize go sena ka boelo morago. Ke bo ke mo check a bone reject mpolela society and age difference. Ke bo ke mmotsa then why no fleta a ba dikologa batla khona ene seke. As a result nna ke ha ke khanda 2 months later ka bona shanda panda bosego bo phala le jwa kung fu panda tsanong ka ga ke mona ha ke ka panda because of previous gelele na ke khanda jigi ke ha ke relapse mme ha ke re tha exam ya approach but I have the courage be look ha in coach tlogela le itaka ha ka khona go mokhota henceforth ke ha ke itlhoboga. Fast forward to motsubo wa hae makgaola kgang across the whole way ke ha ke bona nanas le bone ka re curious just bananas kana ngwana yo le ona driver bananas. I let go of my past so ka qala go dance jana go sena courage le kgwedi ya ilapsa ka bona yo mongwe ka bontle jo bo lapisa me ka suya matsipa ka mo itlhokomolosa. Schools closed at a dikologa it's a new year schools ke ha di bula took a vow to focus on my dibuka my girl's beauty ke ha ituka jana modimo o setse a nthomola re etsa go dumalana setse a ntlhatlhoba. If I stand by my words jaaka mokaloba I fail and I fall jaaka mokaloba what the stone. Luckily discipline did get the vote until I crossed paths with the 4 days ago. Discipline versus love in a tug of war. It's just the one on modimo on checker coast. I pull a discipline I can't have both and I saw love well. I guess we'll never know. Ketoxi.